Orukiiko rubiri aha kanisa ya Kenkombe Church of Uganda kandi abatura bagambira abanema ngo ekisharurana munonga ekyeriire Barracks ya Makenke hamwe na Koranorya kikabashangaho bitu bo bakitahiriire aho kureba mfuma ubumani bwa Barracks ubu naguno rebo y'ekisharo akahatakaza mu kanwa izininga kujya muri ekisharo kaburi umwanya buriye ngurara tine kintu cyane cyabekera kuba ngabashije abajyamini ubiro bakambavugira nzatanga so take bamaze ayibe bamaze kugira mu muzakora ki ibintu injura ahiyagweriye amizi gazira ki gaza mu hejuru so gabura kugendaga mu gafradi nganagira ki igazumyanye ndijo bano ore yonna eri munema inti agenda kutuyamba guyamba ono byayogedde agenda tuyamba buyamba abaleka abamu a destroying efe this man say yagambye inti aba destroying entobazi babuze enkuba ebuze Uganda munamba si wono kamu balala amiza ko bagarye mu kisharo twashuma hanze aho kujya mu karo kisharo tukatimba mitazi mukago mwitaka mutufuna mizi ningo situgafuna kandi twatimba buraha mitazi mukago mwitaka amizi tugafuna ningo tugafuna nimba twakwenda tusaba umuriyo ayigura mu government muyamba umuntu wahanze konka abantu ituturiye tusaba ngo muza ayigura umuntu yamba abantu abahanze ati nimwe muri muntu bypass bariyo bashitaka ibisharira bariyo baza kubyondeka aha Makenke bakahita bahashwe neme tubura mbene nyewe nani teka ngo mu government iki kibanyi kimanisa ngo umuntu tine capacity yo kubasa kufiringa ibisharira I mean kugura permit ubwo no mugwerwa ko hariho abagiga bakureka no ubu tuzakwisha Koranorya we did not know who is living in that wetland tukagira we need to restore that wetland titukumanya umugiga noha okuturo titukumanya umoro noha okuturo embere jemeserize abatura abo kuzo rukiiko bakashobora heru bagumize ngo abanema babanze bayetegereze mu nshongeje tutense n'abantu abatwikirizane nabo abebembezi khona bajanga hariho n'abagiga bashikiriza certificates heziri kubikiriza kwambe ko mbishara some big people who forged and even use other methods and got the certificate from NEMA. So if those people didn't get certificate in good channels, let them be the first culprits. Implementing that echirajiro, but I mean the Ministry of Water, abakubaha permit, batukukote, bajamu bazagayo, bakorachi, bakapima bomezi. Meeting a standard ya discharge. Omugandi ababyobushobozi mu district ya Shima babinjira batahirire bishara kandi emisiri nebira ebire byo mu mwanya gwa hika 300 bicekerezibwe ndakurabura abebembezi abari collaborating ninga shikoragana n'abantu abari kuza umbisharara bakabishisha ngwabone bakora umushamba twatwigaga turi kuyija kuno kugira ngo please tugambe nawe biruka twatekateka mushana turi kukura n'imizimu hato twagira ngo turi kura n'imizimu twagira ngo hati kato muyambe ibitebe impata kitagwa mushara tubimuhiremo abaraganise ko batari kwija kwitera muntu we nerisho okutura mucyara amizika buzire ya yabura mushana gwatosya mwene tukuyateye umuranga nabakama bitwa district bajangu baturonde garehe byo buhangwa ababo gushisha turabingemo bagende zindeme eziraza mu rushara turaze kuzitera tushoye tuzikora batashobora kugaruka mu rushara ahubwo bararushisha bakirumwe n'abebembezi mu cyo kureberaho abo washanga hatarese n'abebembezi n'ugabura abantu bakabena baragabo aha TV West Susan Charsima na Michael Atwachiri.